Мен Азат. Жүр шар жаққа ойнап келесіз. Бирок ушундай эле жерде ойнойбуз да. Так, ушул жақта ойнайсыз. Оу, шен, бейтешен. Без дачи бергиле, менде майда жок. Младший лейтенант Мединов Амир Айдын. Эй! Кандайсың? Клоун менен таанышык жайы бар беле? Жок. Биз табабыз. Терезени жап. Шей, уақыт тас қалды. Эх, убатты тын аштыдым.